Ngicela-ke ukuthi singene kuna indzaba ye-corruption yalapha emasotsheni. Once Makawukawu must speak up and tell the people ukuthi okay lokhu ku-wrong. Ngicela singene kuna indzaba lapha emasotsheni. Ngaba mfishane maswata kithi naloko sikhathi sesihambile. Ngibekele tithombe ras la. Ngibekele tithombe yanamaswati labe alapha ayeke ukugijima. Ngiyakholwa ukuthi ngasizwa kodwa nibe ready ukuthi sitawube abantu ngathi kusasa. Abhalwa nginaba-Boras nabanye labacabanga. Yeah. Maswati akithi, ngijabulile kakhulu. Mangibona nathi inombolo dala maswati la. La maswati ke siwabone sonke angade lesithombe ungasikhulisa yini lesa lamaswati yeras. Sithi basikhulu sitawubonakala ngoba sincane. Labantu kuyenteka babe la kubo 600 bedekte ugijima. Yeah, ngiyabonga. Njengoba nibabona nje baba la kubo 600 bedekte ugijima. Utawuwina munye kulabantu labangu 600. Akusiyo ke inkinga kangakanani kimi lokuthi kuwine munye. Naku lokwende lendzaba ngiyabonga ras. Naba nje. Laba bonke benkundla yinye bedekte ugijima. And ngifuna kusho ukuthi mawutaphinza ukukhumbule lapha eICC la bekufuna abantu abangu-50 khona ukhumbule le line level lapha ukuthi belingakanani. Lokhu kufuna ukutshela ukuthi i-unemployment kunabothishela lapha labacedze ngwane ngabo 2021. Kunabothishela abacedze kubo Limkokwini, labacedze kubo William Picture ngabo 2022. Balapha baphethwe indlala nyana. Sebathi abethe utama inhlanhla la emasotsheni. Lokhu ngumthelela wekuthi wachaza umholi waseRussia wathi bantu inkukhu uma ufuna ukuyicontrola uyayilambisa. Uyilambise ubohle ukhipha 2 wetinhlafu embili. Uthi ke ibese yakuthanza uthi ungayicutha naleti insiba ive ebhlungu uyicuthe mawusuka la itolandzela wena. Yathi ukuthi umbila ukuwe noma icuthwe nguwe kodwa umbila ukuwe. What if you want to control bantu ba control ngesisu. Kwakungilelinye ke lijaba. Lela lakha ema-analysis lila lapha eRussia. Ngiloku ke lokwenteka konje oba nibona leti nombolo. That is one story. Second issue, ngicela kubonga lo sis lo wanela kubona leliswati labalijikisa lina 40 years wasusa icampaign. Ngiyakubonga my sister Ngwadi. Ngiphinze ngibonge lamaswati lathi khandla ase akhipha imali amesekela ngibone senza kubo 20,000. That is the spirit maswati. Uma munye wenu ahlaba inyanza leyo athi bani ulambile. Uma ndawuhlanganisa tandla uyukhanze ukuthi niyakunjinja kuphila kwalomuntu. That was the main issue. This is the main issue. Ngiyibhalile ku Facebook. Ithi lento kuthathwa 3 enkundleni. 2 males, 1 male. 3 uma umphinza ka 59 bogogo. Usho ukuthi uthathwa emasotsha ngibhalile. Kuthathwa abantu labang 177. Wonke lo Swaziland ngeke bafike ku 200. Ding 59 inkundla inye letha bathathu. Utawuphuma 177. Angikukhulume lo. Then bese ngiyabuya ngithi nga 2017 ngawukhipha nje amabutho abe mabili. Nga 2017 kwakunelibutho ayethiwa lamabutho lapho. Kwakuthiwa ngisuka Sambe. Nakhona kwakugijinywa kanje. Dot le kubo 1996 ndawukhumbula nje kubohle kuthathu. Yes. Nga 2017 kwakunelibutho lela bese liyaphothula ligama lalo kwakuthiwa ngisuka Sambe. Le Embuluzi wagcina kuphothula abantu labangu 1200. Kwakuthethwe munye tonke letinkundla. Kwakwendiwe lokho. Kwakuthathwa munye kuleso sikhathi tonke letinkundla. Kodwa le Mbuluzi kwaphuma 1200.
lathi sesela kubo 56 inkundla. Kusho ukuthi eMaswati in general akhiphe emasotsha la ngu-56 etinkundleni. Bobani laba labaletha lo 1144 bobani le kuleli butho lekuthiwa ngisuka sambe bobani. Ngigaluje ngitekunali lekuthiwa tingqayingqayi leliphume nga-2023 ngizamile kwenta lucwaningo nga-2023 the same thing happened. I think bekuthathwa 2 le ngaphandle, if I remember well. That one I might make a mistake okuthatha ngakho, but either 1 or 2. Kodwa laba graduateile lapha akhona Mswati batophothula ligama lawo sekuthiwa setingqayingqayi bebang 800. Nyalo ke utawuphuma 177 sitobe silathi nenawe uma baphothula le nombolo itaba la ku 1000. Ake sithi nje itaba la ku 1000. Muhle Mswati usekhele imisebenzi. Basho njalo labanye asibonge ukuthi noma labanye bangakaphumi lakithi nabo baMswati lizinga lokulimala kweqopho beMaswati buhambe bafika lapho. Asibonge inkosi ifune emasotsha sawuthola umsebenzi 177 donke letinkundla leting59 tisinika setihlangene 177 bese Mswati anama kwakhe akhulumisana nabo minister, ukhulunyiswana netikulpat letiphethe emasotsheni tokona titawuletha lo 800 wemasotsha. Akusiyo inkampani yemuntu leya ukuthi uqasha njengekuthandza kwakhe. Labantu bayohola imali yeMaswati. Ukuqasha ngekwemithetho kufuna kube transparent. Unga-arguisha uthi kunema-special skills. Ema-special skills labo bantu. Alright. Labantu bema-special skills bangaba ngu-100. Nyalo ke ngikhona nyalo kutawuhanjwa kuyiwe eMalawi. Yofuna abantu labakhona ukuthi bakhahlele eMaswati. Abana ugijima bona. Abana ujima, abana uhlukubeteka. BangeMaswati lanengadi lengqono. Kutawuse kuba nebantu labatelwe ebukhosini. Abana uya bona kugijima. Bona bangcono. Lelive lethu sonke kodwa kunemasotsha lekumele ukuthi thatha umfana wami wakabani, ngithatha umfana wami wakabani. Laba baseMoyhoek abahambe bosanguda ngoba banengadi yalogwaja. LabaseMoyhoek banengadi yalogwaja abahambe bona bosanguda. Laba kaLomasha labasemafutheni banengadi yalogwaja bosanguda. Laba special kulelive sitaba nabo ngesitawuta nabo ngemgodla godla sesitawukusho and labo babang 800. Thine sesisonke luntu katana seng177 eMaswati akayibonge engwenyama iqashile. What nonsense is that? Kulimala kwengqondo till that extent. Ngiyathi mina bonke labo army commander bayathi ukuthi ngiyabathi naleli Swati lengilibongelako ngiyabonga aMaswati niliphile. Thathe wethu lithathe walifaka la uNkulunkulu azakubusisa. Nani leninikelile uNkulunkulu azanibusise. Ngiyedlula ras. Ngifuna ukuthi nyalo ke eMaswati njengoba nithi nibonga inkosi. Ngikhona kuyawuphuma bo 50,000. Baya kulethi kula letiphethe emasotsha banika lamanxusa labangenise enkosini. Awu ngumisele enkosini nangumfana wami. Na sethulo sami sasenkosini inkosi ngithathela umfana wami diyeta ke tethulo laba labede tethulo kufuna babethi mbuya bangabi ngemasotsha bube busotsha kuyinto yawo onke eMaswati. Sekuya nyalo ukuthi unaye in 50,000 wekummikisa unaye in 40,000 wekummikisa eMaswati wonke amave emhlaba njalo ngeminyaka o 2 years kune intake yemasotsha. So lokho akusifavor yaMswati, akusifavor yahulumeni. Ngilokumele kwenteke. I-question yinye, uqashwa njani? Kule live leli Gamblane tawuchubeka tale Gamblane. Injinga itawuchubeka itale injinga.
lapha emasotsheni kuya abantwana bethi kulpat kunetimali makubo, kuya abantwana basebukhosini, kuya abantu labeta naboshifu. Uyangisita lo kucinzetela sive lamakhaya. Ngicela ningifakele emasotsheni kuya labo bantu. Nithi thine uma senza kulomhlaba asengce sithi siphilile uNkulunkulu, sishiye lelive linje kubantu bethu. Bantu bethu imfundo ayibasebenteli, basetshendelwa ukuthi babangani yini basebukhosini. Imfundo ayibasebenteli, basetshendelwa ukuthi sinayo yini imali yokukhipha 50,000. Why is education said to be the key to success? If mangabe sikhiya sempumelelo kuba ngumngani wasebukhosini. Naba abantu abang-800 Maswati niyakwati indaba enikhona, niyakwati ukutibalela. Ngifuna ukuthi ke mina this must be called for what it is. Lena yi-corruption, lena yi-nepotism, into lengentiwa emsebentini wahulumende for that matter. Hayi umsebenzi wenkampani athi lo munye makawukawu usilungisele muphi umsebenzi. Ulungiswe umswati. Ngingihulumende mina, kumele ngikulungisele umsebenzi. Ngilabantu lengikhuluma ngabo ngithi ngisidwa ukuthi sifundo sami saba ku-mental effects of mental illness. Ngivele ngibone nje ukuthi hayi la lo ungibuta nje ukuthi makawukawu ubalungisele muphi umsebenzi. Ngisidwa i-dissertation yami ukuthi wo ngafundiswa ngama-effects of mental illness. Lo umuntu Maswati lo sesadlwengulwe kakhulu. I'm sorry. Umuntu lo sesareshwe kakhulu empilweni. Uyakunormalize lokureshwa. Kuba into lekahle. Manichamuka nithi nina uyakangeka labathi wena lo muntu uyangisida. Uyakurepha ke nje. So ureshwe kakhulu awusafoni ukuthi lokureshwa kuzona. EmaSwati ke sareshwe kakhulu. You have been raped and raped and raped until you are the rape yourself. Sorry to say that. Nifane bantu vele sena kunormalize. Umsebenzi wethu ke selesifuna inkululeko kunitshela ukuthi kuba raped ku-wrong. Ours is to help you to reject impilo ye-rape. Ours is to teach you your rights. Ours kunenta nathi ukuthi it is better to suffer for an idea that will live than to live for an idea that will die. Kwasho sikhuluma lesinemandla. Kungako noma ungangenyanya, ungenyanyela ukuthi ngitshele eMaswati kusilalela lona uyakugagadlela. Ujayele kona kugagadlela. Kodwa lona uyakugagadlela kufanele. Sidinga ukuthi sibambane sikuside. Ikhona impilo lekhona la uphila khona ungagagadlelwa. Uyanigagadlela Mswati. Uyanigagadlela hulumende. Unilambisile kuze athi makanigagadlela nibonge. Angisoli ke mina. Kunebantu abalapha e-university labafunzayo. Balala nemadoda. Abajabuli ngalutho. Uma ungabashutha la khathi le ndoda engalalele nayo. Is struggling. Uthi cetha lo kwendako bese unginika le mali ye-rent. That is it. The person is being raped. Kodwa ngalo uthi ngawuthola imali bese ngihamba ngesikolweni ukunormalizile lokho. Unahulumende bekumela improvise lapha akekho uhulumende. Ngifaka le nto emasotsha, ngifakela ukuthi Maswati khohlwana ukuthi Mswati khona into lento anengela yona kuloko. Ufakazi bekuthi niyareshwa niyagciladwa. Futhi thina as long as we live we fight. Bese ngibude emasotsha nemaphoyisa. Banithembisa phase 2 nga-2014. Balikhiphe la bengicabanga ukuthi phase 2 ngwemaphoyisa. Bathi ke mabanika le mali masotsha nonke bathi ngiphase 2. Usho ukuthi emasotsha nawo bekumele angene phase 2. Babhala in black and white ukuthi ndawucala nga-2014. Banibalele only 2 years nyalo nithi banithanda banibalele only 2 years. Banikete 6,500. Wo kusuka le 2014 la bekumele bakunike phase 2 wakho khona. So ushadandla wena kubonga lokuncane kubonga lokukhulu. Banichamela futhi nani niyajabula. Niyatikhunga niyatibulala nani masotsha nemaphoyisa ngoba banichamela kodwa niyajabula. Ours is to tell you innocence lebadlala ngani. Futhi ngiyati nokuthi lo phase 2 bamkhipha ngalesikhathi Mswati kumele aye lapha emaphoyiseni 2-3 days before because bebathi ukuthi utaba ne resistance Mswati makade aye emaphoyiseni anesibibithwana. Baba strategic bathi memekeleni nyaka
nibita i-press conference akuthi na prime minister nikwende kube nesisindo ukuze inkosi mayiya lapha labantu bajabulile bathi ukuthi sibanikele phase 2 ufake niyalo ngeke babuke lokuthi incane nale minyaka ukuthi ngithiwe ngeke basakunaka konke balambile sibalambise ngalokwanele balambile lokhu tawendeka nje batawushatandla babonge inkosi tawuvatha inkweleti inkulu sibashele 2 days sifuna babe bede lithuba lokuqabanga ukuthi siyabarobha noma sibendane basabonga ifikile inkosi ikhulumile sebayahamba. They did that and nabonga you fell to their trick. Thina kwethu kunitshela ukuthi ngeke uhulumende lothanza abantu hayi uhulumende lonemacebo hayi uhulumende lokugcina daba leak mkhotheni but mkhotheni nade ukuthi hey ushaya zonke lo hulumende ulisotsha uliphoyisa imali ebemele ithole from 2014 ukushaya kulesikhathi bebesaba bethukile ukuthi hey inkosi maye lapha kulamaphoyisa anesibibithwane stouting lo mprofeti kazi lo mthombadane nalama junior officers kanti lento igcwele all over kwenteke diga lapha hayi babiteni nibeke nako lokuncane la nikubita ukuthi phase 2 ngeke baphinze bakhulume. That is it. Banishaya 10 not nagijima ngala phansi ngesisu nadansa netipam lapha emgwaqweni ukuthi phase 2 malini phase 6000 from 2014 kuze kube unyaka ngulo 6000 kubhlungu reshwa maswathi ni reshwe kabhlungu angihleki. My heart is bleeding. My heart is very bleeding. Inhlitiyo yami yopha. Kodwa I must speak these things kufanele ngitisho. Bese ngithi bantu babenu yala refuse ukuthi bantu babenu bendiwe nawo lenentiwa kona.